Dipu Rangsina Sarpo Cultural Hall along Assam Press Correspondent Union Karbi Anglong District Ahin Pen Kola Guru Vishnu Prasad Drabha Aphan Chikimua Saikedeng BJP Chinthong Mondor Committee Ahin Pen Kep Asar Langki Undunatmaphan Karcho LYDC Asong Pen Kiduk Det Lochari Asomara Tumphan Kerap Kipajir Hanjang Langso Patuak Lamalong Surihini Rakrisel Kep Aningkana Parman Greater Hanjang Langso Interclub Football League Patu Ponpo Kardam Karbi Prime Time Long Peneli Chunali Timungpi Non Birtang Tonpen Arjuikha Dipu Rangsina Sarpo Cultural Hall along Vosik Nipai Inkoi Arni Assam Press Correspondent Union Karbi Anglong District Ahin Pen Patirpi Ponsi Kola Guru Vishnu Prasad Drabha Aphan Chikimu Asai ke Paman Pon Abirta Phirang Kepen Birta Nang Pale Jai Mek Ateng Pen Ada Porphai Sirkep Apor Malong Pen Robin Barua Pen Lama Ingthur Ponsi Sayang Deng Doan Ta Mesen Pen Pachun Pon Lapen Arni Tilihini Apor Malong Pen Mai Pik Pado Pon Thu Labang Suamai Long Alhuyaman Pen Hem Pumukrang Adorbar Pen Lunse Timung Theka Arni Wang Chabang Long Singteron DPCKA Akong Chun Bang Daniel Sonbe APCU TDP Amai Bumonut Singh Joy Singh Tokbi Himanta Saikya Sonju Bora Pen Chenglok Tongdung Atung Chitongdun District Karbi Anglong Assam PIN 782460 সম্বৰ্ধনা পত্ৰ হে মহান জয় জয়তে আসাম প্ৰেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট ইউনিয়ন আপ টু কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কাৰ্বি আংলংবাসীৰ হৈ আপোনাক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ কবিতা জীৱনৰ অধিকাৰী জীৱমথিত অমৃত আৰু বৰণৰ অভিজ্ঞতা অন্বেষণৰ স্পৃহা সকলোবোৰে এই কবিতাত প্ৰকাশিত হয় সাহিত্য সমাজ মানৱৰ প্ৰকাশন ৰূপ কবিৰ পটভূমিত সমাজ জীৱন জীৱিকাৰ জনজীৱনৰ চিত্ৰ যি কবিতাত নাই সেই কবিতা উদ্দেশ্যহীন সেই কবিতা হয় অসাৰ্থক সাহিত্যিকসকলে দুটা শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত হয় পালন কৰি আহিছে বুধগুৰু পুৱা ভাগৰে পৰা অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন মহান ব্যক্তিসকলক স্মৃতি দিৱস হিচাপে বিভিন্ন ধৰণে পালন কৰি অহা দেখা যায় West Karbi Anglong Chinthong MSC Constituency ke Parlo Angkang Vosik Nipai Krisir Kep Ani Kep Asat Lang Mati SSLC Asat Lang ki undun natumapan BJP Chinthong Mondor Komite Hin Pen Karcho Abirta Phirang Kya Tumpen Birta Nang Pale West Karbi Anglong District Chinthong MSC Constituency Arlokido Arada Tumpinia ni Anke Lo Charli Ahin Paprang Dun Bomlo Puke Klardaklo Athe Bangso Constituency ke Papidun Olang Pusi Jithan Dinti Bonta Non Owe Kimia Tum Lo Charli Ahin Paprang Dun Bomlo Pinpur me pining pensila puson metric asar lang guna tumapan kartu ke paman ponceng lapen ke wangja ningkan pen pacar dundron pokuta lamte kijai hut Karbi Anglong Autonomous Country em Pradip Rong pipen maya long kijai pon pato pining metric asar lang first division ki unduna tumlake bangpok second division along bangthom ke prasir ke lapen third division along bang ke prahini andu em Pradip Rong pi alang li jongjung pen metric asar lang ki undun first division atumapan tangka sikasuri pho lapen second division atumapan tangka sikasuri pli lapen third division ki undun atumapan tangka sikasuri ki thom thom ari deng pen pajir pon tamne student wing anak kijam pore jo Karbi Anglong kijam pore kanglo la daily to beket pon kachari abulwar to dan itu mah jujur to kadai education ke lagi itu abo aku backbone ini to abo aku jong sa bela to report de sakte ko da kursi lagi education ka le website Bangso sai kideng pon thek apot changpur arada tumning karong chipirinti lapen owe kimia tumapan aning ke parung asai loputa chirok tok arada tumpen chetharinti labang so mailong ABVP Songjapo local BJP Songjapo lapen Chinthong VDC chairman atum maya long chitong dunsi ADP dunrinti
Lumbajong Youth Development Committee asong pen wo signify ingkoi ani Lumbajong constituency ke parlo manja pen kilometer pho anake helo disama number 2 long lo charli osomora tumaphan kirap ki pajerdam abirta katni sa hemalong betanang pale disama number 2 hawara long Lumbajong Youth Development Committee amai pudhon rong pharpen aria sangho tumaphan ja ponsi longnia school hemalong humri dampen pencil rubber lapen kitab hai hoi ke rondam lapen calendar sitame pi pajertekang Kidamtang 1980 aningkan pen kapang ni Lurulangso number 2 LP School along Kahumri Padodam. Aprang si pencil rubber hai hui kiduk det lo charli asuma tumaphan Kiron Pado apitu headmaster Sanjay Rongphar head assistant Bir Bahadur Setri lapen SMDC amai pusong terang atum pen school akisung alam pinangan LYDC asong atumaphan Chethandun. School boundary war Thanbang Kadure desk bench kave lapen kacheleng atowar kahino hectic lapen kidamtang ani tomon arve ki thepen school ahem asa nungta japon raipen pinyanian ta kirapon avelang council ke theki dinga tuma phanta kachuning rialo palilo sitame pinyani anta thang akirapta avedet pen chenglok pinang ana kisung ki boyalam the pachini dun idak nilitum school number 2 Lurulangso school Lumbajong block cluster ke di sama cluster sorry di sama cluster relasi kini alang litum Lumbajong LYDC ahin pen nilitum sekorang buhi kolom dekat mesin rubber hai hui nangkiron balang litum semar mo buhi sot semar aprang ke bang yapan ake mi yapan pacal li thega pan development ke ban thegi yapan lang litum bor ipensi lang litum presiden ake hai pen terus jalan nilitum sekolah buhi kolom hai nangkiron lo lapan nilitum sekolah long karena kasih sak ke dua है problem dua boundary वाला है pen desk ben ta hin paka ke सरकार में supply dua tu ista new wajar lo ko repairing ko tu nai lalo nasi nilitum machualom high school ni तुम स्कूल है चूल्हा में तुम मन थे गया मैं किचन रूम टा वे पिन नहीं माना किचन टा साउंड टा फोन एरलो पिंग जाप एरलो बेन होला आहेम टॉयलेट आहेम टा सब परू बेन मैं थिंग पी बाप ट्राई ni तुम Lumbajong blog long ni तुम एप्लीकेशन pidam lo है मीटिंग कमिटी होई पे तमुनang खबर को पुलो ता नम पुआ खबर वेlang है sinon kitu ni tang asiksak lo yo la asal nunga be arbian yo botol asam la yo lalo en la tuara problem tu nitum nom barikha por je skuti bai pe nitum mang pom kang lit so kali a tom tu kaching koi hot pen san lo sta hot pen tuar biang kok koi bengan nitum ekeng men sibang bang lo school presiden lo nasi dak nitum school along jata sarkar pe akira abi ajoine kisum somar tum kisum boy punang lo da pensar tum ke thana long tame asontin da abide da son lo dex band pen chenglok kadu kawi la school along kenang ya hormon ta awik de lo lam kadu kawi reporter dong wang pen than lo kasi towar pen chenglok da kisum pen lang ki na thai kawi lang ki nungwe tut arong dak ni tu ma chenglok hodi sama an songbong ke school da akuni som henolo la pen towar mata nang tum theglong lo position ke dam da hod difu councilan kasi la bangso akisung ge boy ge ka benglong ara te tini lo sitame non kuna manda la bangso akisung ke boy nang ra phethe sarkar hi madanon da hai thu ali lo MP along ta tamini tu manda daksi do lo MP pa hai dun lo sake hai joine ke hai ben ining arong dun thek athema khuplo ining arong ni towar da no antai poeting si paduko nasi ni tu ke ningarong hai ta ningarong redalo nasi ni tu ha ningarong pula towar nang pinang po itu ke dam gawang joy kinang po la LYDC tum long la ni tu ke pada hi chadap bun bom lo koson si so towar patun theima nasi alang ni tu man churo lo La Sophie New Disama LP School along Takahumri Damsi Lo Charlie Asuma Atumaphan Kirappa Jirdam Headmaster Jen Inhi Lapen Head Assistant Bikram Sharma Atum LYDC Asong Aphan Pinang Anakisong Alam Chithandun Kacheleng Atuwar Kabe Ajok Pinang Anakisong Kachichak Nang Aputak Than Pachinidun Bicheng Ngapora Hudason Ki Ikeng Pen Kilometer Ki Thom Anta Kitam Nang Napuson Ta Do Lapen School Than Bang
ta non inut council sorkar nang piason te messenger pu hai hui pachini dun Headmaster Jenning Hipen LYDC asongja atumapan Lucharlia asoma atumapan kirap ki pajir tekang apot kachuro lam theta pajir dun LYDC amai pu dhon rong farben sitame unan ke lumba jong angkang ki dukdet Lucharlia asoma atumapan ki wangji ani sitame kirap pajir dun bomji puta lam the ki jai pon pado Nang ke thanang ke nilitum bahani bet pen nilitum ke than cepa kostu pik cepa duk pik lapen nilitum lap boy fit sitame aku non than bang inut konan ni pen sitame nai government han chuning dilo inut nai just pison de nilitum han to se labang so school labang so rong tame ni klap hui pen lai somar thegi pusi nili ni lapen nilitum la school ke bang hot je toara problem nilitum do toar problem manja pen ladak tok kilometer fo pen nilitum ke bang inghan nilitum ar barikha barla hotke nilitum kaching koi pen na do long pen da me inghan tame nilitum daksi nang chi cham thunang nang leola puson dasi aku nilitum government man ka chuningri thui bang ke je tong sikot pen la bang so atowar pakanang kuri re posita me arlong nang thok pa me son te nilitum kurbang thuji pa an ko ning samji nilitum la okol dang ni di sama school chot kali lapu high school long hum ke bagdo labang so hum ke ati char than bang tum ke dam ke bang bhari kosto nilitum la hailo ki duk kisung bang ke nilitum bang ke government han pa chini dun bang ke LYDC asong pen ki dukdet Lucharlia asoma atumapan kirap ki pajir dam ahud LYDC claim bang puatum pabusing kro lapen theng tom teron atum tachitong dun lialong same piniletum ladak school along nang humri piniladak kisung ke boy analong setame litum ladak LYDC pen kongbayong youth development committee pen same dak somar atum han klim somar atum han litum ladak buhi pensil rubber cutter nang keron hiduk det asomar atum han api apo atum heng lo ko chior chot pen hajara chidun chot pen kepadun nalong sami hitum ladak LYDC pen ko humri hut hitum buhi pensil hitum tekang long lo hitum ning churo per lo adak jensing rong par pen headmaster pen tum chitong kang long lo lasi hitum ong dung pen dak long bojong angkang along nitum aku lason kiduk det asomar rum han nitum ron pon bom ji lasi nitum ladak nang theklong lo nitum ladak tuar pen chenglo tuar ta we nitum ke bang ho same tuar we pin nitum ko ane kisum kiduk nitum ke bang nang same chu ho same nitum ladak dharna release same nitum dolo same nitum dak dekoi terang arong same nitum dak rally dharna nitum dolo sitame nitum ladak akirap jat tame long lela nitum LYDC pen ko ane nitum bidugun pen nitum ladak tuar pen chenglo nitum dharna ke hang charlang pen nitum ko alo ni sami nitum ladak nitum ha ajat ame nitum ha nachilang pon pelang Karbi Anglong tim Karbi Anglong tum CM tulang rong hang setami nitum han dak awar ajat awar sai tami nitum ladak aku 2 nombor ke 1 nombor ke nitum dak min ke tuar min ke nitum ke dak tuar lo 2 nombor ke nitum dak pota dovek nang pu nitum pota be pin dak adak kota dona po 3 nombor ke medical sub center dak na pivek nang po ko sari nombor ke ladak nitum sekolah lang boundary wall nang pivek nang po ako phen lang sabi nang pivek nang po ladak nitum demand ke la hello asi nitum chinri pon thulo Karbi Anglong team Karbi Anglong same aphan sami nang humri da pranya phan api da pranya phan si chinri pon lo Assam University Silchar pen ni ateron piapan life science pen PhD at degree ke pajir pon berta non hejong berta nang pale Karbi Anglong Autonomous Council along Abarim Joint Secretary Harsing Teron la pen DAV LP School Headmistress sang Pibina Terang Piasopi ni ateron pi Assam University Silchar pen PhD yang deng chipaun alang lipen ketok Flora of Singhason Peak ada adjacent hills in Karbi Anglong Assam pua thesis pen si PhD degree chipalong lo PhD at degree upon thesis kitok along BD Sore kipiduna tumlaki Dr. Robindra Teron Supervisor Assistant Professor Department of Life Science and Bioinformatics
Assam University Difu Campus lapen Dr. Ajit Kumar Tamuli, Co-Supervisor Associate Professor, Department of Life Science and Bioinformatics, Assam University Difu Campus atumpensi bidisuri pidunlo. Greater Hanjang Langso Inter-Club Football League Surhini Rakrisir Cap Aningkan Abahak Kiwangji wo signify Inkoira Asia Nipen Hanjang Langso Patua Klam Along Kipatu Kepang Cheng Ponji Apan Non Hejong Pirang Ki Anon Terang Pen Birtanang Pale Labangso Inter-Club League Football Championship lake Kalitang Pukon Rongpi Abarim Video Memorial Championship Trophy lapen Kalitang Kongching Timung Memorial Trophy Amen Pen Football Patupon Po Greater Hanjang Langso Club League Football Championship along Teran Cricket Home atum cepati dunji Hanjang Langso Sport Association ame pumati EM Barim Jiwan Chandra Pathak mai pu klem bang Jona Singh Phangcho Sonjit Rongphar dapen football inchers Amit Puran Terang ben Birta Pachinipon akinang sot pathua klam alongki kithik tang etlo lapen rat aphan football kapathui sekmate kithe kiding atum alir alon ki pidunji aphan chuphapon anigang sam por phai pli apor malompen ke pathua klam kilang pon along rat sai klem pangpu Nogen Gogoi lapen HSA Indoor Game in Church Bisnu Lekte pen Chenglok Pinang an atum chetong dunsi RDP dun Association kasah ahin pen gideng pon program ateng pen ladak Hanjang Langso Greater Hanjang Langso Sports Association under kedo an a club von pangrumsi kadu kawe club cricket home atumang bong ke wangji June 21st pen ke football inter club football league ke patu cheng ponpo lapan labang sob ke patu football ke patu memory mate kacikimu pon Kalitang Pukon Rongpi late Pukon Rongpi X video championship trophy lapan runner up Kalitang Kongching Timungaman pasi patu ponji pasi ini tum kadu kawe aklab apan doan sita Hanjang Langso Spurson angkang along kedo aklab doan apan pangrum si non zona cuklo ikora sipen cengkon po laso apan itu sisik sedang kadowe hill akam kedoan preparation doan ta klem ponelo son kenangnya son mo anta kisip pon non malom so poraphan Birta Muington pa iksena Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012.
Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward Number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo piputhot birta long wangthulo. NH36 kachileng atowar pi manja pen la horizon adak akele towar kahinu parpik ajok ar vele ki jang lote gari motor kaching thang padun ron. Ani wang gari motor kaching thang si theklongji non hejong delai police station ki parlo angkang towar piang bongalong kaching thang ajok gari motor chileng long wang vedetlo. NH36 kachileng atowar pila ke Nogao parukwa nang chengsi la horizon la pen Nogao arong subi Dimapur an aja kiding kilometer pharo isira cleaner cap an bag duji parukwa pen manja an ke towar mesen bonta manja pen la horizon an ke akile towar kahino thekti gajok kachileng apan thedung akisung chitong nang rintilo chiroktok ara tumpen kaningje atengke chasemet pen disubai longni chirbeta malom pen aniwang sangtigi pon la pen truck along kar thang nang jiaron ateng pen akile aki ongkar thang pen ki pon dampar dang kep la pen dang krehini atrak atum hormu aki ongkar thang mate overload ki pon ajoini silabang to towar kahino laplo pusi ningje rinti lasi sangti ki paroi pangton nangji pusi ningje non hejong delai police station ki parlo angkang 10 miles along sangti kar thang pon atrak ching thang tan ajoksi gari motor cheleng long le detlo. Singhason Constituency Community Hall Longnit along Karbi Anglong Youth Organization asong atumpen vo signify Crazy Cap ani ada porpai Crazy por malompen biga pangreng aseke ke pamanpon abirta nangle. KYO amai po Edward Inghi Penja Ponsi Veterinary Department pen training on livestock ajai mek Singhason Community Hall Longnit along ke pamanpon veterinary saikam penta Dr. David Bodoloi lapen alang le area sanghwa tumpenta jaimek along chitong dunsi bi wo phak hai hoi koson sik kelana nangji mala pen koson pensi ale ke chipalong ma lahai hoi puthak se ke ki pipon pado Karbi prime time angkela bonsikang ton poiklo dome thakme kruwang thu